Bono jinsi chigabantu ba Nyasaye abana gusabanga bali bonsi Nyasaye aliganiri tuguti gusanga lingere Nyasaye kurwa Sendis TV iga embassy omonna basini teto tere nandi tusabe tokole kilinya sara turai ensaengi ya yogo saba conduciense yeme chando na kongira se tata mote bioko gania kwane tusabe mojoni Nyasaye uyamona seke ukobogima wato aseli tukolia lero ande mbuyamona sense yebene kwabe yetense masengi njuko kulingana lyao na watu sabanga bonu muikati okole mirimo eli abana bao egitora iwege tukiyango jasokotoro kwakana kale kuna kusaba gwita aseli ya Yesu ramogolito abana ba Nyasaye niyegenete ngabandi mukwali kibirikinga cyinu abandi abanga n'abakristo onye n'abayisilamu Nyasaye no yomo ona segetabu kya Matayo 24:14 nga kyayo gukigera nga kiyesa gukwana ngukwana mangana ya manene kurwa se Bibiliya Yesu ngukwana lingana linene kurwa se Bibiliya getabu kya Matayo 24:14 nga amangana ya maya yoburuti amangana maya yoburuti narandi kwa sense yonse ekerara ndiwe eliomo manya gocha. This statement is very clear to us and we usually use it even in churches. Nga yese ke okona manganaya akurandigwa asense yonse amanya gocha ngilinga linga le Nyasaye ndika sense yonse tali Kenya oka ndika Afrika ngima ndika America ngima ndika Asia ngima ndika ndonse and to every language egere kroyomo anyare kumanya klikia gerete Yesu akaba elidima omogoria omwanya bantu talinga iga goleti a Satan church or a Satan tribe Yesu niga goleti atoliti kromonto orweta Adam onye kwa rweto aye bona gotoleti bona intuntu wente wancherana amangana ya maya ekerago kwanwa kurukinse amo kyonse tali kurwa se dibiyoka kwane kurwa se bitabu kwana ali kurwa sabarande awao nonye niga indisi yabarande abange ngocha barwa kwana manganaya kobono ntutegete totebya abantu bonse amanganaya nintu alituko yakwana to yamenyere tali asoko na gukimbwana eso muntu atamunyiti mokonye you can't be talk of Ireland and don't be a monopoly amangana Nyasaye omonyere gwakole mirimo yae to leaders of the church we must change jinga kiechi ikiagera igotomanyete kinkaki tuwa ikirengebu ekera bana baishari bago ikari yancha enyancha neribusi bwabo na kurumaye gankumyo kubona babisa inki Nyasaye akolete igatumete Musa akakunenya akaraganya majiga bakambuka ngumbu igo Nyasaye uri utambukite abana ba Israeli asenyanche bakoro Red Sea nero bwate kumbukia mwanya banta sensengima igo mwanya banta sensengima ko logitimu berekyoka bari bamanyire Nyasaye bakumusasima sekene na somwika tali go lyoka na hande bamuganyite kwirana ngakiende yose ikina kikere tubwente okora twense Yesu tukwane yamangana manne kurwa Bibiliya nganere nkira nerekene tali mwanya bantu ulinkira tali maraika lenkira taya ibune litu ulinkira oyo ulinkira Yesu noyo robugima Yesu noyo lekene Yesu bono tigaturagira abantu Yesu yorekene Yohana Mubatizi igaragote ateweti abana abarkuba lingane limbo ngarora emanu yengondi kero some kitabu kya Yohana ya 29 rore emanu yengondi akamata eliye kurusi bibyense Yesu nere emanu yengondi abana banyasai Yesu nere emanu yengondi up to date let us point people to Christ not to ourselves not to our church point people to Jesus Christ who is the creator and the redeemer inimrememe nene Nyasaye kolete otherwise natosoma ntubwati rangu ituranya kweresa asense ya justification moya wantu watense makoleto you don't have a part you do there asense moyo ko ko chelu kire lituko sanctification
according to the language of theology iko tokonya ko chenu every day to day niko tokonya kusuka kuchia so usere bwanya saba na banya sai na ande ngakitogusuka iko tokorawa by the power of the Holy Spirit niko to somiwa by the power of the Holy Spirit niko to konywa by the power of the Holy Spirit iwo muikomo cheno ro mwalimu no rugutura se krensemo yobokoli wimurimo ya sai igina kieke ni yebire wateba ekero musomba Paulo ara sense ya ebesaria na nyorete se yene narro ekiagra banta sense goturu kigurububere mbale ba mumanyire nyasa oyo na hande ba kumusasi maseke na so muika na hande ba kubwatia makikaye na hande abantu baro bara isiko yuko ni kwanya sai kubwata kana Biblia nchenu tali kubwata kana inchi kubwata kana Biblia nchenu ikiagre bukweye kero ko esoma from Genesis to Revelation it talks about Jesus Christ aliande ni go to commenta in comment ko sayo commenta it talks about one name Jesus Christ nere weka ole da create and litma iyo Biblia ko rukinga ense ge tongre 6 days. That is what the Bible says. Kero so make tabo ge kurukwa ki Exodus 20:11 it was created 60 days akole mirimo yonse igo yo kole temmirimo yo botongi na nero yo kole emirimo yo gotogoria kero twagure. All my dear brothers and sisters bali tusangete ke mwanse ke kurwase ndis TV ngelinga ntubwende te komanya exactly nga intugo tuli na foreign world. Doesn't matter whether you are educated, whether you are a rich man, every bimbu ya no ni biasale binene. Lakini we are both of us. Igo tole in a foreign world. And we are foreign beings. So ekero tu aikiri komanya igo tole in a foreign world. Na hande na we are foreign beings. Again, don't get to kore. Korigia obusubwanya sai asinga kichonsi. Witera sama sabo. Inero point number 1. Witera sama sabo. Na kusoma Biblia njema. By prayer and Bible study, we understand the mission of God better. Without the prayer and reading the Bible, ikotora anyego wetana nense igana ni Yesu ko yosira. Akigana no enu ekera otebe bantu ngubwato nyasa ontebiri ngaka tu bwata mache ngochari. One inside. Abantu bali mbegende. What are different people from us now? Igato abantu togosaberana togosoma Biblia na gotebanie kiane ge ku Biblia. Taya yo kibwate. Na kitani chengibwate. What the Bible says. What does the Bible say? Ekero Paulo ali ebese kera kurandio. Kero some kitabu ki okora 19. Iga bwate se ye enene. Abantu bali koro sieme wekano. Abantu basasima. Abantu mbajite me wekano gusasima. Banjite me wekano. Ne mu wekano gusasima. Na bara abe nonya no mu rayo usiya. Na bara abe no ne bintu bwate. Na bara abe no ne ngombe. Na bara abe no ne lisase. Na bara abe no ne swe ne nyancha. Na huko isasima abantu. No ne gentu cross di bichengi yaiga. Wona ali ebeso. Amangana alengo na alinga nyasa go chiara cross kuchita buchi nyinge no na alindi na boiko even in Kenya here in even and other countries abantu cross wale nyasa binge yo sasima iga one Paulo keraro no musombo nyasa atumito iyako batebinga nyasa kiro siri na magoka mwanya bantu echinchiri nyasa. That is what he said 1926 abana banyasa ekera kwa na mangana ayo aso musangirika no monebe kwa mangana ayo abantu abangi go bamwange temeteri asio ngo yo mo wa santo le bare okole biasa le binene ali ebeso bare konyora kibese kinyinge asokoro si unyasai ate abantu ngamwe weta mangana ali muina mura igwo muntu kuru Paulo ga na ande babu ati nyasai nkungu enyasai nkungu yali kuru kwa ekotesi nkungu Artemis ni haro ya algo sasi mwali ebeso na bere possible na ngenya ga antu bwate nyasai kurugutemi tali nga ya ereta ali ensenseri abana banyasai kero Paulo kwa na mangana ya
watenga omuntu yo saliri ebeso pi tali ebeso yoka esiengi mu saliri kero Paulo awatebya abantu amangana ya muntu akaro sikiombe kemo kabarangda watenga saliri no biasara bita Yohane Nyasaye ite nkungu atemisibono tigo sasi mupi Paulo akangwa the great controversy in Efeso. What is the great controversy in your church where you went? In your mosque where you went? What is the great controversy? Do you know? Alibosongo nongo to wakira lituko, ambono na arule, na ndengo ndenge ndoro. There are great controversies. Kire asuku musasi manyasai. Even in heaven, the Bible is very clear. It's a get between was pink. Which not I go let the side of Jesus. Which side you belong? Asuku sasima. You belong to God, who the Bible reveals. No belong to what the Bible teaches. Are you theologically? Are you biblically? Abana banyasai. Amangana yekera kurandi wense yonse. Biblia watebanga ekerense atekitusaliwa. Malaika ndiko nyara tumuru wasaliense. Malaika ndaka manya gocho gatana ateka yaya tagusaliense. Yato abeka abantu banyasai ekamanyiriyo. Ekerozo megitabu yukumanu kaisana ibiri sattu. Amangana ina araro ngatika turabeka abantu banyasai ekamanyiriyo. It is the work of the Holy Spirit. Ini mirimu yumu ikomo chenu. Antu waja kwa enda yurta yu ndubu yensi gawa wana wanya sai. Unless your name, unless my name is in the book of life. Igor na bongo iko. Unless our names are written in the book of life. That's what the Bible says. Otherwise, ikanisa yotu wate biyoto ni jisu no. Hallelujah. No biyoto no binge kanisa imene jisu no. Jadi yesa tanga ke kerole na mabancho laro ninkano. Yesa wate banga tigati ku gori yokaje okali yesa. Lakini tondi piegi yote kanisa. Tako begi yoto. Kabenswe. Tako bali banchore oro turu. Even today, this time. Rani njenaye nsabiri. Anje timbegi yoto. Ense go to menyete a foreign world and we are foreign beings. All of us. You have to sabera ne. Na do te bani care what the Bible says. Eko reisa te betenga mangana ya meana randu. Na robo na ga endri kurandigwa. Igure igoiri all channels of the message to the world. Pai TV iko chukwana mangana ya sekeli tuku. Eje ndi TV no abarandi bara. Ujinje no mokembara bago cha. Igwa mbaro bago cha bako nebisongo. Baro bago aba igaba akora. Eje TV kiri cyose kiabere. Kiakire. Amangane bitabu no bire. Injeni mbwate kitabu. Injena no mwana iko mbwate kitabu iko kunga steps to Christ. Ntararwa nabo tumena mbago chaga igane yabo se TV. O kitabu kira boko nyori chwe chinkeko. Steps to Christ chinchira chiutura si Yesu. Steps to Christ chinchira chiutura si Yesu. Even if you binga chitirisa. You can order even any book. Not from me alone to anybody provide you get a book. Tell us more about the Gross Medic Sedek. Do you have this book in your family? Steps to Christ. Every time we go be a chirona, we have you. We can go to Sira. We can go to Moteri. Ekerto nyugo tuara embwa unilia Yesu na kia kwa tuanya kuende kanisa every time tozo mebuku ondita yebono obeire 100% lakini salvation yero ekerto amwege ni Yesu ya utwara kwa bana banyasai igabana banyasai buna toko no so mebuku toko nya kwegera singira kyonsi kikanisa twegera kinka twegera na intu tigato tebya banda manganaya. Rwana go kunywa nae kana go lebu kuwasoma. Wanya kunywe ebu sabu yoka. Abora abano nyene tabana abantu bakonyo kukwera no anse inabu. Tukwanya koranga usabantu ngukubaro. Bantu nyo kwitana barabu. Abaya watega nje byasara mbwata ne binene. Byasara mbiro ko korana biro bikora amanyasai.
Njetindi ko kani utie biashara bia. Pati biashara mbiro monto okora. There is a business you are doing. Pati bitari kumugirulify Nyasaye. Nyasaye go to mugirulify even from our businesses in this world. Na keko on this tibire ga asingi juku mugirulify Nyasaye. Take the great part. Create a great controversy. Make a good choice. A choice you can make today, this day. Nere choice you mwa mwambi. Ntubwa time kebiri in the world. Go to what one spirit, one baptism, one faith, one hope, one mission. Anenga joma ndama kanande. We have only one mission in the world. Mission ni ki kurandia lingana lya Nyasaye kurua sibiria nchenu ujo tu alijiti no jo nyoko munyoka linga ebikwene wata mangana tino kwano nyanje na tulikundi liyo nganje ona ko tebiga amatuko to menyete yesa tete ngamangana naranduwe you also be one to a part in the mission of God. Kolense mugete asingi njoko le mirimo ya Nyasaye. Una njengo kolense mugete yane asingi njoko nyoko abante ibitabu ibi. Steps to Christ. Kote getebu kuyege songo Melkisedeki na bakwa etiko okonya. Nonde na barako Nonde na barako twera mate. Kora atarane on speaker albusongo iga. Bantu balwanyo kora twera mate on speaker yani chembe kama sasa. Nero nkonyo kutara nero. Naye gutege naye gore on speaker yao. Tako na gotebanga na kugireire. Ya tinda kugirira. Igono murwe irore. Ubwende to kwa nyagitali ubweni kwi. Amangana ya mayana randi wa ascensions. Ko bakiro lya sabantu bonsi asenseye eliye na bana banyasaye. Nyasaye gatuka ndirityama ya kiroyo mo. Everybody Yesu kabate mirubuli miyakira oyomo imwanya wantata atuare. Iyo murabe kana sata atuare. Uyo bate mirubuli miyasa magimaito Yesu. Yesu ategetenga kiro yo matolike. Iyako na kutusabira aliguru. But 24/7 every second, even less than a quarter second is all bring for us. Iyako nyo to mention our names in heaven. Kono usabira gaka one na kwere Melkisedeki na kwere bantu bakora ndi TV ga na banda bakora byasara busonga na baro bakora byasara ero muna kwere abasonga abayindi abantu muna kwere. That is the work of Jesus. Igategete echi ndibyo basi tonyoro gutore kwakana kare lakini ntokumanya biya onye ntokosoma biria ntokumanya biya nyantosoma bali kama cheno abantu banyasaye. Wana abatebinge bukwe ukwane ure ya Yesu ande wanongonya kuwe ebukwe ukwane liete limo lyoka ure ya Nyasaye no soma ku Genesis baka Revelation biribinde to komenta birine seyiri alenga ali ebeso igabana banyasaye nabana lo sabanga ekertura sense yisabirane ngusabira maya naye boygo usabira maya asobuge mubo nasi sabali yo gutoleka tako goja barandi bande tako muntu nyakurusa rusia magoso you have no power of judgment. Iro lintioro joso medali sei no waso metu na isona nyoko lakini theologically biblically Jesus Christ atake the muntu in the kingdom of heaven. Either being rich or poor. Yesu ligate the glory omo anyore ogoturu kwa kanakare. Ekerate uwe kene keraso mire kene egene amanyungu kuge no komuguka kole oseme no komuguka kole ebukune ya muyokere negone ya mutogokia ubantu tomenye kolengana unibiri enkinu yoteba bantu mbegele waigore ya service no simplified lakini metenga bingo manya useme twaiwa lakini aina era bona ya ntwanya 2025 anya tukaro osenyo karo abana banyasaye Yesu na renchera ne robo mabweito ne rekene tingali ya Nyasaye bukwe goteba kurase kitabu ya Timothy bere kroso mu kitabu ya Timothy bere nyeyemo
Ye goteba iga bana banyasaye. Ngati randli ngana lia nyasaye. That's what Paul says. Da ekerota keire, ne ekerota ta keiri. Randli ngana nyasaye. Rebuke. That's what the Bible says. So me yao. Getau ya Timothy ya kabere, chabutai nyoso me ibere yoka. Where you are wanted, speak the word of God. When you are not unwanted, you speak the word of God. Ngowono go pro go kwali ngana nyasaye na erengu. Wote ko tole na pole ni kwali. Yesu igatuka nditia maya kiroyomo. Igaga nditia abantu bonse ya maya. Bali staff ya this TV nyasaye gabaga nditia maya. Readers bali bago chobara ndi Yesa to nditia maya. Oinera nyasaye. Tabwati partiality. It doesn't have partiality to anybody. Igate getinga twins. Na incho yo mobo atugentia solo tuwaka na karabana banyasaye. Kero usa bali mambi kukubuka otera kulitwatera ayo ngotera. Talinga no tere good a correct voice. Lakini you take time kwatera. Kro tera ke no tere re ni amu sibire osabe. Oigolebu osomalinga nilimo yenda asikwenda devotional daily. Neo ne yengenjo sana. Devotional daily ya obene. Siminchi aja no jiri na bota ya na nkaigo. Kubato musani mo kolimire mokomo. Musabire. Nani mwa grace mjize kumune mo kwa bogo zonyo na siketoka demirimo. Let us cooperate to do the mission of God. Don't cooperate asugo tanta ni abantu na ko wabundisa ayatali ayekene nanda ayatali asipirie nchenu. Negere baro atebanga. Every day to day, we are here in this one world. Tonyo kusuko kutia subu subwanya sai. Tonyo kuri yubu subwanya sai. Otherwise, the purpose of me and your purpose your common ni lirenen. Tatiganyo kumunya sai. Gawano wanya sai wana kusabanga umane numbia yototere asingi ncho ukura andika kindi Yesu karanje anakutia ukura manganaye. Ensaingia yogo saba conduciense yeme chando na kongira se tata mote bioko gania kwane. Tu sabes, moja ni nyasaye Boya mona sense ya bene wanja twe wulingana lia onga amangana ya mayana randu wa sensions koba kyo lia service kubyons elio mwelio chiche tara chabono monne twabera mbocha itu turika malita itate garase kitabu kyo guma Yesu ekero kuirana endu tukuru tutasamale twins bali twabere to somi bina okwegena primera gendre randos yo kumikritia yuro Yesu euro kuwetera singuru cyo mukomo chenu ona sabena kwege na seri tali atata elio mwana elio mukomo chenu mwesteba mina buyamona senje twasangile nganya sabana banyasai